Menteri Ketenat Kambari ke India Dr. S. Jaishankar ulawan poi ha Kathmandu mentakaski banyalam ke kinhun ke India syakajingelang bahnyau jong ke Nepal India Joint Commission. Yau Dr. Jaishankar lapidang ngobha Menteri Ketenat Kambari ke Nepal UNP sot haba ulawan poi hakat lingsun Tribhuan haringkat ke jingedalang kiwe-kiwe kihe ofisar ke sarkar kumju jong ke Indian Embassy ha Kathmandu. Menteri ulawan poi ha Kathmandu nakabenta ke jingwan jingo ba arsengi banyalami ke kinhun na India sya ke jingelang bahakli du habdeng ke Nepal bat India ke bala penkup bor ban kemi benia ya baro ke jinglong jingman habdeng ke jingedai jong kini ki ari. Ha ke juk ke por selek ya kendo yu Presiden Ram Chandra Paudel bat menteri rang badu keri Pushpa Kamal Dahal ban yakren halor kimat ki bayahap jingmut hagare ge jingyalang kite ki arngut ki menteri Kambari ken sapliru ya lightly ki cross border transmission line habdeng ke Nepal bat India.